Owabireho Bishop w'abarokorabwe cyanga cya Bunyoro y'amashuma Bishop Gustafa Byarufu yashaba abazire hamwe n'abiciro zo kutebekanisiza abana babo ahabwe nyinsi yo mugasho usanga abana abandi bari kurumbiho abazaire bakabatekaniriza basangaho umwani nebite bindi ebikutahiya sente omufamily hati mwana n'abakurunji hawokuba hakabaho entekaniza oguhona jumirire kweshereka omudini kandi bari abantu babi twina abantu bayingi abali church members kandi batali hamwe naitu nibagenda mu eklesia nibagenda maramizo agandi naki nibabaho bali kandi bakora bitu ebindi. Evelyn Bahenzere orukansara w'abakozi bwa district ya Kagadi ashabira abakozi abari kujwecera gukorana amani bakahindura district yabe yo mutano ambientasya nkabe ndashaba abakozi bagenzi banje baba bese gwa mirimo yabo kandi bafibashe bino rango mu wa Bible iragira ngo urondo bukama bwaranga no kwikira ibindi byona byakwibye mu ngezi umukozi mugenzi wange akafuna obuzibu akafuna accident yasobora yagamba kansime Ruhanga so itwe nka bakukiriza mu Ruhanga ntukimanya ebirungi byona bigaba Ruhanga Yosiyando bwami owabireho mukuru w'entebe ya Katana bwa district ya Kagadi yashaba abantu bono kusima Ruhanga butosha na mnonga baba binece bakireho ningasha baba binece bakizire abantu abachuwa mu kusima Ruhanga kukozo mu kusima Ruhanga rire obanoyureka abantu ekyokubanza oli munyadini ekya kabiri okuzire mu dini ekya kisatu kukira kwawe kurira ngo sigayire kuga mu butandu tigabire mani gawe tizimemba bazawo betu Ruhanga kugirira ekisa ibyo bikiri aho abiciriza behananjirizi bwo kongera kutungura amakagabo kandi bigambirwa hakujaguze cyo cya Mariamu hakanisa ya All Saints Greater Bushenyi omuri Western Kole Diocese Nitangana kawabo jaha okushizo mugenzo go kwijaha sana ngo bakwegise muzo mukanisa zane nitangana odine mwana wa Ruhanga hakshotine mwana wa Ruhanga bazakubaho ukarabero mu kibina cya Mothers Union banyinamakano bagira ngo bahwirirwe mu cango cyara babi batakurebera amakagabo kuba joininge Mothers Union bamanya bashemuka ngo barebera amakagabo borabana baboje bamanyo kubarisa shoma mune shomesubwa indisa y'abana indisa yeka uyonjo bweka bizusya iwo mukazu no bukubone sente no bukubakirenga higurunga kurya no bukubura umuringo mugufu tokubasa kuza mu barwa misho ngo nho watungo bujunana zwangu nho oyineke ngo nho oyineke otungire apana nugaruka hansi umushija ninkigaruka n'umutu gweka ko Kristo ari umutu gwekanisa ekireki nikijaguza ubwanka kamanyiso ko kwijuka Mariamu wazira omujuni kandi omucunguzi w'ensi amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebaze na Onesimus Ndianabo.